Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri twumva amasaha ya mu gitondo cy'umugisha, kuri twumva amasaha ya nimugoroba biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera rwose ku 9 z'ukwa kane 2025 birumvikana tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo guhera mu masaha ya kare nababwiye nti rwose nyamuna ibintu bikomeje kuba ibindi ndetse ibintu bikomeje guhindura isura muri Cibitoki, muri Kibira bigendanye n'imyiteguro idasanzwe icyitwa ingabo z'abarundi zarimo zihabwa. Ubwo rero rwose tuguhaye ikaze, ngira ngo hano gato mfite amajwi Fitana amajwi gato yenda naza kuba nyabatina kugira ngo ibintu bize kuba bigenda neza, by'umwihariko muraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye muri ano masaha ya mu gitondo. Ubwo rero tubaye ikaze, by'umwihariko kandi mudukurikira muri mu bice bigiye bitandukanye kuba ikaze ubundi mbanza no kubasuhuza ni ibintu by'agaciro cyane kugira ngo rwose mugende mumenya byinshi bigiye bitandukanye. Nka data ndabona hari umuvandimwe uri muri ambwira ati rwose amasasu menshi cyane yarayumvikanye ahitwa za Kibira, birumvikana yuko rwose naho uko byagenda kose inashoboka kuba inkuba yakubise muri rusange. Turaje tubyinjiremo makumesha agiye atandukanye, turaje tuyinjiremo amaye nka data senirede FDD vumbi ryatumutse iri joro hongeye kuba inama idasanzwe. Ngira ngo ku munsi w'ejo twababwiye iby'inama yari irimo iba, ariko muri iri joro ryakeye rwose inama yarangiye ndetse n'ibyavuyemo amakuru turayafite hano byinshi cyane tugiye kuba dukomozo tuva imuzi n'imuzingo. Tusuza rero abantu badukurikira bari muri Koline Munanira, abantu badukurikira bari hitwa za Karuzi, za Musenyi, Ngozi, Lugazi, abantu bari za Kabuga, abantu bari muri Koline Kinigi, abantu bari muri Koline Mujejuru, Koline Marangara, abantu bari muri Koline Ruguru, abantu bari muri Kivoga, abantu bari Koline Mujejuru, abantu bari za Ruyigi, abantu bari za Gasurwa muri Koline Mulala, bose turabasuje. Ariko kandi tubaye ikaze Gitega Kibujumbura muri Koline ya Tongo, tubaye ikaze hano kuri Duniani Kote TV, turabasuje rero. Ariko kandi abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda kudesha rwose tuba twamaze kuba tubaterera amasari, abadukurikira cyane bari mu gihugu cya Kenya, Malawi, Tanzania ndetse na South Africa, tubahaye ikaze. Badukurikira by'umwihariko bari Zambia, turabasuje cyane tubikuye ku mutima, United Kingdom ku mugabane w'Uburayi, mu ntara ya gatandatu diaspora, Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turabasuhuje cyane. Turasuza abantu badukurikira bari rwose ahitwa mu Bubiligi ndetse no mu France, tubahaye ikaze. Birumvikana rero na makuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi, aho muri iki gitondo tuba tugiye kugaruka mu makuru agiye atandukanye, tukababwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi hose, tukagenda tuba updatinga gatano kuri kagenzi kako. Reka duhere ku nkuru idasanzwe, navuga ko ari imwe mu nkuru zikomeye cyane, by'umwihariko irimo ituruka muri ibice bya hano za Gitega. Ni inama iremereye cyane, ikaba ari inama ngira ngo ku itariki 8 twababwiye inama yabaye y'abajenerali hano mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma y'inama rero yabaye y'abajenerali, amakuru twamaze kumenya nyuma yuko bafashe imyanzuro ikomeye irimo ndetse no kuba ubu tuvugana bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo mu gihugu cy'u Burundi izi lady tabara bari kwikanga, iyi mitwe yitwaje intwaro, abanyapolitike bagiye bakomakomeye bakure mu nzira kugira ngo by'umwihariko CNDD FDD igomye iyobore igihugu neza mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ubwo rero rwose twamaze kuba twakira amakuru yuko abantu b'Imana mwe ibintu byamaze guhindura isura hano ku rwego rwo hejuru. Impamvu rero ibintu birimo birahindura isura ni iyihe? Ni izi nama za hato na hato zikomeje kugenda zigaragara, zikaba ari inama zirimo ziragaruka ku kijyanye n'umutekano muke zose, by'umwihariko ukomeje kugenda urangwa mu gihugu cy'u Burundi. Nk'ubu munyemerere mbabwire ko mu kanya gato maze kwakira amakuru yuko inama ya CNDD FDD n'abayobozi rwose bo mu nzego zigiye zitandukanye za guverinoma yari yateranye hano
muri Gitega. Ni inama yabaye mu masaha y'ijoro ku isaha y'isaa 5:08 nibwo yari itangiye. Ni inama rero yigagwamo byinshi, by'umwihariko muri CNDD. Tumaze iminsi twumva amakuru y'uko abagabo barimo banda kugarika ndetse n'abagabo barimo ba Reveriyodi kuri yo bashobora kweguzwa, ngira ngo ayo makuru tumaze iminsi tuyumva. Aha rero ikintu kirimo kirakorwa n'iki? By'umwihariko witwa General Neva nyuma y'uko afashe amakuru y'uko kweguzwa kw'abagabo bishobora kumugiraho ingaruka, nawe arimo arakora ibishoboka byose kugira ngo arebe ko ibintu bishobora kugenda neza, by'umwihariko umutekano ukaba waboneka muri ibi bice, ariko umutekano ukaboneka no mu nzego za politiki by'umwihariko birumvikana abayoboye CNDD FDD nk'uyu munyabanga mukuru barimo baravuga ati ashobora kweguzwa ku mirimo ye aramutse yirukanwe uyu nguyu Reveriyodi kuri yo tayari CNDD FDD abirimo irasenyuka. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu rero izi nama z'igitaraganya by'umwihariko zikomeje kugenda ziba, zikaba ari inama rero zigamije gukora ibishoboka byose kugira ngo ikijyanye n'umutekano rwose wongereye kuboneka muri ibi bice mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Birumvikana yuko rero izi nama by'umwihariko zabaye ndetse zanzura yuko ikijyanye n'umwiryane ukomeje kugaragara muri CNDD FDD urangira, noneho bakongera kugendera ku murongo muzima, noneho ibintu bikagenda neza, by'umwihariko hano muri iki gice cy'i Burundi. Kuko mu gihe iri shyaka riri ku butegetsi rikomaze rikaryana haraza kubaho kubura ikintu gikomeye. Igihugu cy'u Burundi kiraza kubura byose, kuko nimba kigomba kwitona mu buryo bwo kugira ngo bakore ibishoboka byose babafashe mu bijyanye n'amatora ateganyijwe bongere kuyobora, ubwo ndavuga uwitwa General Neva agomba gucinya icyo bita inkoro kuri aba bagabo ba Reveriyodi kuri yo ndetse n'abagabo banda kugarika, kugira ngo igihugu cy'u Burundi yongere kukiyobora mu mwaka utaha cyangwa se mu yindi myaka izaza, kuko gifite amatora y'abadepite mu mwaka w'2025 kikagira amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2027. Birumvikana yuko rero bari bukenere izo mbaraga mu rwego rwo kugira ngo making sure neza ko ibintu bimeze neza hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rwose baraza gukenera izi mbaraga. Ubwo rero abagabo barimo ba Reveriyodi kuri yo kuri kote yabo hari nk'umuvandimwe wambaje ati birashoboka yuko bashobora kuba bagira ngo babafashe mu bijyanye no kongera kuyobora igihugu cy'u Burundi. Noneho nibamara kubafasha aba nabo nibamara kubona icyitwa ubuyobozi bahite basa nkaho bigaritse n'ubundi abagabo ba General Neva n'ubundi uko kubakuraho guhite kugaragara. Birashoboka yuko bashobora kubakuraho mbere bagahita banabazimiza, cyangwa se bagategereza bakabanza bakatorwa bakongera gutorerwa uwitwa Evariste Ndayishimiye akongera gutorerwa kuyobora igihugu cy'u Burundi mu yindi manda, byarangira bagahita beguza abo bagabo. Nicyo kintu kirimo kiragenda kigaragara, kuko barimo barareba bakavuga bati nidukora ikosa tukeguza aba bagabo mu buryo budasobanutse biraza kuba ikibazo gikomeye cyane. Impamvu biraza kuba ikibazo gikomeye cyane, dufite abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Burundi benshi batanga ingero. Harimo ba Agatoni Rwasa, harimo aba bagabo bantuza aba bagabo ba Bunyoni n'abandi benshi bagiye batandukanye. Hari imitwe ya za Red Tabara baravuga bati noneho nituramuka turekuye, noneho abangaba bo muri CNDD FDD baraza kujya kungana babandi imbaraga. nibamara kunga imbaraga noneho ubutegetsi buriho urumva buraza kuba butakaje nka 30%, harabaza kuba hasigaye 70, nigenda igahura na 50 iri hanze biraza kuba 80. noneho ubutegetsi buriho baraba baburusha 10 mu matora ateganyijwe y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2027. bya bibanza byose bari barafashe
kuko nabo baraza kuba bafite imbaraga nabo babifate, ahasigaye habeho guhangana. Kandi uwitwa Evariste Ndayishimiye bigendanye n'ukuntu abaturage mu gihugu cy'u Burundi banavuga bati igitoro nititongera kuboneka ntabwo tuzakongera kugutora, bavuga bati inzara imeze nabi, ibi byose niwe wabiteje, wafunze imipaka y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, twari tubanye neza ari ibihugu byagendaniraga. Ubwo baravuga bati birashoboka yuko ahanga dushobora guhita duhura n'ibibazo bikomeye cyane, ugasanga ibintu birazambye. Birumvikana, ni ibintu byumvikana, buri umwe wese rwose ashobora kugira gute akumva. Yenda gato reka tuve kuri ino ngingo, ngira ngo nahuze mbabwira ati amakuru yo ni menshi, by'umwihariko tugiye kuvuga ibya CNDD bwakira bugaca, dore yuko n'inama zikomeje kugenda ziba, ari inama zirimo ziraba by'umwihariko ariko ntizigire icyo zitanga. Ni inama zirimo ziraba ariko ntizigire icyo zitanga, ugasanga ni inama ziba ariko ntizigire ikintu na kimwe rwose zerekana cyangwa se zitanga muri rusange. Kuko nimba ukoze inama ikarinda irangira, icyo wari ugendere cyangwa se icyo washaka kuvugaho kitagezweho, icyo gihe rwose tayari mwa bantu b'Imana mwe uba wamaze gushya, wamaze gushya rwose mu buryo mwese cyangwa ubundi. Imyitozo rero irakomeje, by'umwihariko za Kiwira, imyitozo irakomeje aho ngaho rwose. Sinzi imbunda abantu bagiye mu gisirikare bajya batubwira, sinzi imbunda barimo barakoresha ngo nizihe, ariko urumva yuko yenda ndumva hasa nk'aho harimo za mashini gani. Gusa icyitwa imyitozo rwose irakomeje, yo ikomeje kugenda ifata indi ntera. Aha ni Cibitoke, aha ni Cibitoke, aha ni Cibitoke. Aha ni Cibitoke. Birumvikana yuko rero ngira ngo igihugu cy'u Burundi nubwo kiri mu bibazo, kikaba kiri mu bintu byinshi cyane kizikuramo binakigoye, ni nako icyitwa imyiteguro idasanzwe ikomeje. Imyiteguro idasanzwe ikomeje kugeza amagingo atari hasobanuka ikintu gishobora rwose kuba kirimo kiratera ibi. Ariko akantu nanone ngomba kubabwira mbere yo kwinjira muri ibi bintu by'umwihariko by'imiripuko, ariko gato reka tubanze wenda turebere hamwe ano makuru. Ni amakuru nayo arimo agenda angeraho ubu tuvugana, arimo aturuka hitwa za Kiwira. Imyitozo yabaye ku munsi w'ejo muri iri joro ryakeye ryo ku itariki 9. Ubwo imyitozo yo yari yabaye ku itariki 8. Babyutse basanga abasirikare 4 bari bakoraga imyitozo bapfuye. Kugeza amagingane bari bamenya nimba ari munaniro cyangwa se araba babishe, ariko iperereza riracyakorwa kugira ngo bamenye ese bishwe n'abandi. Birumvikana yuko rero mu gihugu rwose cy'u Burundi ho rwose ibintu bikomeje kuba bibi cyane muri rusange. Cyitwa ivumbi rwose iracyatomoka. Witwa Neva aracyakomeje kubabazwa n'ingabo ze. Ubwo kugeza amagingo aya ntibari bamenya ese ibi byakozwe nande n'ibyihishe inyuma. Birumvikana yuko rero nacyo ari ikibazo gikomeye cyane. Andi makuru atariho ivumbi, nk'ubu munyemere mbabwire yuko ahitwa Bujumbura muri ijoro ryakeye
nabwo ba bantu bambaye imyenda ijya gusa nk'iya polisi bongeye kuhagaragara. Biri gukekwa ko ari Red Tabara cyangwa se abasirikare ba M23 bashobora kuba barinjiye mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bivugwa ko mu minsi ishize ku kibuga cy'indege yari wahafatiwe. Birumvikana igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo ya ngira ngo nayo mpamvu izi nama zimo zirabaho, niyo mpamvu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD ritongera kuba rwose ryagira gutya rikabura abantu nk'aba b'ingenzi bafite ubwoba yuko muri uku kubara kwabo bashobora kunga imbaraga na bamwe mu barwanya ubutegetsi bw'u Burundi, bikaba ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu rero ibi byose ndimo ndababwira bikomeje kugenda bibaho, ugasanga imyiteguro idasanzwe hagati ku mpande zombi. Bafite ubwoba, baravuga bati M23 aha muri Uvira ntago ari kure, ufite guhagarara Uvira ukarasa Bujumbura. None mu gihe M23 iraza kuba irimo iyi kontrola yose, bari ku gice cy'Kongo, turi ku gice cy'i Burundi, biraza kugenda bite? Ibyo byose rero ugasanga ni bimwe mu bikomeje kugenda bituma n'ubundi ibintu bikomeza guhindura isura, kuko mujye mwibuka neza ko iki gice iyi Sud Kivu irimo Red Tabara, igihugu cy'u Burundi cyatanze umugabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirirwa kirasana na M23 gute mu rwego rwo guca imbaraga iki gihugu cy'u Burundi bo batashobora guha Red Tabara umwanya bakavuga ati namwe mwigaragaze mutahi wanyu, dore twebwe turi iwacu twamaze kuhafata, muve muri Sud Kivu namwe mujyi wanyu mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ni ibintu biba bishoboka cyane. Niyo mpamvu rero uwitwa General Neva byaba basirikare arimo aradeployinga, byaba igikoresha arimo aradeployinga, arwana n'ikintu gikomeye cyane cyo kuba adashobora gutakaza iyo Uvira. Bisa nka igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo cyamaze no guharira abarundi Uvira, kababwira ati namwe muyikontorore, ati muyikontorore, kuko M23 niramutse ifashe Uvira, usibye kuba dufite ibibazo bikomeye twe hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, namwe muraza kuba mufite ibibazo bikomeye, muraza kwatakwa. Birumvikana rero aho ngaho nawe ugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo utaza kwatakwa, kuko udacunze izamu ryawe rwose wahasigara. Nkomeza nibwira abanyarwanda ati twibuke twiyubaka kuko rwose ni ingenzi. Hano mu Rwanda turi kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Abikoze nabo tuzi iyo bari benshi bahungiye mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu natwe tutazasinzira twumva ngo baracyariyo. Ntabwo bishoboka. Nk'uko igihugu cy'u Burundi kivuga ati Red Tabara niza hazashya, natwe niko tuba tuvuga ati FDLR tugomba kubanza guhangana nayo, ibindi bikaza nyuma. Amakuru ni menshi cyane rero akomeje kugenda arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, ngira ngo turimo turanagenda tunagana ku musozo w'ikiganiro rwose, kuko rwose tugiye kuvuga amakuru y'ubwa